Mumesikia? Nicho gituma Ndio maana abantu bamabambaza ikintu kimwe. Watu wanaweza kupenda kuniuliza kitu kimoja. Kubera ikari jewe ndinda kumusaba imbabazi kandi ari we yangiriye nabi. Kwa nini ni mimi ambao napenda kumuomba msamaha na yeye amenifanya vibaya? Umva ico jambo ry'Imana rivuga. Sikia kile ambacho neno la Mungu inasema. Iyo urekuriye mwene data ni kubw'inyungu zawe. Ukisamehe ndugu yako ni kwa faida yako. Hagati yawe n'Imana. Kati yako na Mungu. Nabyumvise? Birumvikana. Hari abantu bagifise ibintu mu mitima yabo. Kuna watu wanakuwa na vitu ndani ya moyo wao. Ukamengana ubutunzi bafise. Yaani wanabijia kama utajiri ambako wanao. Kumbe ntibamenye. Kumbe hawajui. Kwani Satani. Kwamba ni shetani. Yakoze igikoresho. Amefanya kitendo. Cukugira ngo. Ili aweze. Ntuze wigere wakira ivy'Imana itanga ku buzima bwawe. Usiweze kupokea kitu chochote kutoka kwa Mungu katika maisha yako. Mwumvirize. Sikia. Satani ntashobora guhindura ico Yesu yakoze ku musaraba. Shetani hawezi kubadili kile ambacho Yesu amefanya msalabani. Ariko arashobora kugucanga kugira ngo ntiwakire. Lakini anaweza kuchanganya ili usiweze kupokea. Hari abantu benshi. Kuna watu wengi birirwa barirukana abadaimoni. Wanapenda kila siku wanakimbiza mapepo. Umudaimoni wa brose mariage wanje ngo ndakwirukana mu izina rya Yesu. Pepo ambapo ameblock ndoa yangu na kukuza katika jina la Yesu. Ba brose ngo finance zanje ngo mu izina rya Yesu. Mapepo muliziwia utajiri wangu na wakimbize katika jina la Yesu. Muri kino gitondo. Katika asubuhi ya leo. Ndagomba wihindukiriza kwa masengesho kwa jina la Yesu. Naomba ubadili maombi yako ujibadilishe useme katika jina la Yesu. Kubera ko nta kintu na kimwe. Kwa sababu hakuna kitu kimoja. Mu vy'Imana yaduhaye. Kwa vile ambavyo Mungu ametupatia. Satani afisa kuburenganzira. Shetani ana mamlaka kwa hiyo. Ubushobozi bw'amaraso duheje kuririmba. Kama mamlaka ya damu ambayo tunamaliza kuimba. Na kintu na kimwe Satani afisa kububasha. Hakuna kitu shetani iko na uwezo kwa hicho kitu. Ni wewe ubuza Imana gukora mu buzima bwawe. Wewe unamkataza Mungu kutenda katika maisha yako. Bari wewe wisengera muri kino gitondo. Jiombee katika asubuhi ya leo. Rekana n'abadaimoni. Achana na mapepo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo. Neno la Mungu linasema ya kwamba Imana niyo iyo yuguruye nta ugiriki. Mungu akifungua hakuna atakayefunga. Iyo yuguruye nta ugiriki. Akifungua hakuna atakayefunga. Ariko iryo jambo ntiriherera ngaho. Lakini hiyo neno haimaliziki aishie hapo. Nubwo ko kamera ariko dukunda. Hata hiyo neno ndio tunapenda. Iryo jambo rihera guca. Neno inamalizika hivi. Iyo yugaye kandi nta ugiriki. Na akifunga hakuna atakayefungua. C'est Dieu qui ouvre. Yeye anafungua. C'est Dieu qui ferme. Na ndiye anafunga. Sabadaimoni. Sio mapepo. Abadaimoni baprofita ubuzaifu bwawe. Mapepo wanaprofita ile udhaifu wako. Kuva Yesu atanze amaraso yiwe. Kwanza wakati Yesu alipana damu yake. Agatanga ikimazi gikwiriye imbere y'Imana. Akapana sadaka sahihi mbele za Mungu. Yadutoboreye inzira. Ametubasuria njia. Ica hera hahe. Njia inapita mahali patakatifu. Kuvuga ubu nta muntu numwe atubloka. Ni kusema ya kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kutuziwia. Nico gituma ngereye ko dusoma rero ibintu twebwe ubwacu. Njoo maana nataka tusome vitu hata sisi. Tubamwo. Tunaishi ndani. Biducikira mablockage mu buzima bwacu. Vinakuwa kiziwizi katika maisha yetu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mudusomere. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani shimwe cyane. Soma Zaburi 119. Zaburi sura ya 119. Mugabo imbere yuko badusomera ngaho. Lakini mbele ya kusoma mahali hapa ituza kuhasoma. Hatutasoma. Hababwira gutyo gusa ko ndazi ko muhazi. Nitaombea kwa sababu najua mnapafahamu. Hariho ibintu bikunda kumfasha. Kuna vitu ambavyo vinapenda kunisaidia. Ndagomba kubibahereza namwe. Nataka kuviwapatia hata nyinyi. Akarorero kacu. Mfano wetu ni Yesu gusa. Ni Yesu tu. Ndabizi ko uyu munsi abantu bitanga ba role models ngo abantu ngo umuntu akurikirana. Najua kuna watu ambaye tunajifananisha nao. Role model umwe dufise uwo turabira ku buzima. Lakini mtu ambaye tunajifananisha na sisi ni mmoja tu. Yitwande? Jina lake ni Yesu Kristo. Ndagomba ndaberekere igicapo cha Yesu. Natani waoneshe picha ya Yesu. Muramaze kubona ahantu Yesu ariko yoza ibirenge by'intumwa. Murahazi? Muliwahi kuona mahali ambapo Yesu alikuwa anakosha mitume miguu? Ndagomba mwihe iki gicapo. Nataka mjipatie hii picha. Yesu mwana w'Imana. Yesu mtoto wa Mungu. Afashe arakenyeye umutamana. Anafunga nguo zake. Afashe ibirenge umwe. Anakamata miguu mmoja katika mitume wake. Muri izo ntumwa 12. Katika hao mitume 12. Harimwo nde?
Yuda yari arimo. Palikuwa ndani Yuda. Yuda mu minsi mike agomba agira iki? Na Yuda yeye alikuwa anatarajia. Yesu yarabizi ntabyo yarazi. Yesu alikuwa anajua mali kwa. Ndagomba rero mwihiga icapo. Naomba mjipatie picha. Wewe uraza umuntu azokugurisha ejo. Wewe unajua mtu ambaye atakuuza kesho. Amakuru y'ukwizerwa hapana ya makuru yo kuri YouTube ya fake. Habari zenyewe hapana zile habari za uongo. Arabizi neza kwenye mitandao ya kijamii. Unajua kweli. Hapana bingohora wikeka ngo anajua kwamba atamuuza. Hakuna ile ambayo unakuaga na mashaka. Arabizi neza. Anajua na ukweli ko Yuda azomugurisha. Ya kwamba Yuda atamuuza. Yesu arafasha umutamana wiwe. Yesu anashika ngo yake. Arogeje birenge vya Yuda. Anakosha miguu ya Yuda. Aramuhanaguye. Anampanguza. Mwumvirize umutima wa Yesu. Usikie yo moyo ya Yesu. Mwihicho gicapo cha Yesu. Ujipatie picha ya Yesu. Aje gukora ivyo. Akimaliza kufanya hivyo. Ese babwira ngo akana karorero ndabahaye. Aliwaambia kwamba hii ni mfano na wapatia. Utuze muragiriranira gutyo. Mkwe mnafanya hivi kila siku. Yesu ni indi level. Yesu ni kingine kiwango. Twebwe turacibereye mu vyo gutukana. Sisi tunaishi ndani mambo ya kutukana. Turacibereye mu matiku y'abantu batuvuze. Mambo ya usutu ya watu ambao wametusema. Turacibereye mu matiku y'abantu ngo banse kuturamutsa. Tunaishi ndani ya beef za watu ambao wamekataa kutusalimia. Wamekataa kutuangalia. Ibyo nibyo tucibereyemwo. Hayo ndo tunaishi ndani. Imana kandi dukeneye ku yindi level. Lakini Mungu anatuhitaji kwa kingine kiwango. Aho nabatugiriye nabi. Hata wale ambao wametutendea vibaya. Abaduhemukiye. Wale ambao wametusaliti. Tuboze ibirenge. Tunawakosha miguu. Hari umuntu nigeze kumbwira ngo kuna mtu aliwahi kuniambia hivi, werega je sindi Yesu. Mimi sio Yesu. Musome ijambo ry'Imana. Soma neno la Mungu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo neno la Mungu linasema ya kwamba mugire wa mutima wari muri Kristo. Mukwe na ile moyo ambao ulikuwa ndani ya Kristo. Umuntu wese akurikira Kristo. Kila mtu ambaye anamfuata Kristo abwirizwa kugira umutima wari muri we. Anapaswa kuwa na ile moyo ambayo ilikuwa ndani mwake. Na harero ibintu by'ubukristo bigoranira. Hapa ndo mambo ya Ukristo anatatizana. Sio wawa. Sio mambo rahisi. Na ubukristo bugorera abantu. Hapa ndo Ukristo unatatiza watu. Kubera kwa sababu ivyo Yesu adusaba, vile Yesu anatuomba, nivyo kamere merekaje ukadusaba, na vile utu wangu unatuomba si bimwe, sio sawa. Umviriza nenda guhiga icapo rero. Sikia nipatie picha kwa asubuhi ya leo. Nyambo uyu mwaka uheze, kama uyu mwaka unaisha, uzi neza hari umuntu utararekurira. Unajua kwamba kuna mtu ambaye hujasamehe. Wewe uyu mwaka wose, wewe uyu mwaka mzima, hajya hose twasenga, pale pote tuliomba, hajya hose twaririmba, pale ambapo tulikuwa tunaimba, wewe wari wibereye muri show, wewe ulikuwa ndani ya show, ulikuwa ndani ya tamasha tu. Nta kintu na kimwe wigeze uronka kivuye ku Mana. Hakuna kitu chochote ulipokea kutoka kwa Mungu. Kandi nta kintu na kimwe Mana yigeze ironka kivuye kuri wewe. Na hakuna kitu ambapo Mungu alipokea kutoka kwako. Imbere yuko uyu mwaka uhera, mbele uyu mwaka uishe, uyu munsi nyene, si leo, andikira ujya muntu, andikia ule mtu, telefone ujya muntu, pigia ule mtu, mubwire uti ndakurekuriye mu izina rya Yesu. Umwambie kwamba nakusamehe katika jina la Yesu. Ngo yangu abwirizwa kuza kwanza kusaba ikigongo. Hapana, anaweza kuja kuniomba msamaha. Yesu yaduhariye tutarinze kumusaba ikigongo. Yesu ametusamehe bila kumwomba msamaha. Yaravuze ku musaraba, alisema kwenye msalaba, bababarire kuko batazi ico bagira iki, wasamehe kwa sababu hawajui wanachokifanya. Umwana w'Imana, mwana wa Mungu, aharira sans condition, anasamehe bila kitu chochote, kubera kazi ko, kwa sababu anajua kwamba ko nawe yahariwe sans condition. Hata yeye alisamehe bila kitu chochote. A moins que wewe wibaza ko Imana yaguhariye kubera ama condition. Sijui kama unafikiria kwamba Mungu alikuomba bila kukuomba kitu chochote. Mugabe Imana yaduhariye sans condition. Lakini Mungu alitusamehe bila kutomba kitu chochote. Aburenganzira ufise, hauna fursa bwo gushiraho ama condition ya kutia mipaka kugira uharire, ili uweze kusamehe. Kubera iki bitugora guharira rero? Kwa nini vinatushinda kusamehe? Ni mbabazi za mufano, ni rehema z'ikigereranyo, uko nyene za mufano z'ikigereranyo zitavuye mu mitima yacu,
hazitoki ndani ya mioyo yetu. Ariko yabuzi yuko, lakini ungejua kwamba ivyo iyo ubikoze, hayo ukiyafanya ni kubw'inyungu zawe, ni kwa sababu ya faida yako. Hari ikintu kikunda kutubuza rero guharira. Kuna kingine kitu kinatushinda ili tusamehe. Dukeneye kubifilinga. Tunataka kujisikia ndani. Dukeneye kusikia ndani kugira duharire bene data, ili tuweze kusamehe marafiki zetu. Imbabazi, rehema, si chair de poule. Sio vitu ambavyo unajisikia. Imbabazi, rehema, sugusisimuka k'umubiri. Sio vile unajisikia kimwili. Imbabazi z'Imana, rehema za Mungu, ni itegeko twahawe n'umwami wacu Yesu Kristo. Ni Mungu ametuambia ili tuweze kusamehe. Vous devez pardonner. Unapashwa kusamehe. Iyo udaharira, kama usamehe, ni kimenyezo, ni ishara chukutigeze wakina imbabazi z'Imana, ya kwamba hujawahi kupokea rehema za Mungu. Haba mwumvirize rero, sikia hapa, ngendere kure, uende mbali. Imbabazi z'Imana, rehema za Mungu zingana n'agakiza k'Imana, ziko sawa na wokovu wa Mungu. Bisigura ngo, inamaanisha kwamba iyo udaharira mu buzima bwawe, kama usamehe katika maisha yako, ni wigeze uronka imbabazi z'Imana, haujawahi kupokea rehema za Mungu. Utigeze uronka imbabazi z'Imana, kama hujawahi kupokea rehema za Mungu, ni kimenyetso kutarigerukizwa, ni ishara ya kwamba hujawahi kuokoka katika maisha yako. Uti ntivyoshoboka maze imyaka 20. Haiwezekani namaliza miaka 20. Nibaza yuko, nafikiri ya kwamba abantu mukunda kumva ijambo nga, watu mnapenda kusikia neno hapa. Nibaza ko atabantu bazokwitangaza Yesu abasize. Sijui kama kuna mtu ambaye atashangaa wakati Yesu atawaacha. Nta kintu nakimwe tutababwira. Hakuna kitu chochote chenye atuambie. Ntiwitege yuko Yesu azoguterura. Ufise umuntu muri wowe azokuremera, nta nguvu. Usifikiri ya kwamba Yesu atakunyanyua wakati uko na mtu wako. Tellement que uri ufise mauvais chargement umutima wako. Yani umepakia vibaya. Hauzoja. Hautaenda fasi. Uraterura nana nukuva abazoterugwa nabuzuye mwemu yera niwe azobaterura. Watakaponyanyuliwa ni wale ambao wanajaa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye atawanyanyua. Semeni amen. Vuga amen. Imuvuge amen. Semeni amen. Iryo ni ijambo ry'Imana. Hiyo ni neno la Mungu. Urazi yuko yuhariye, unafikiri ukisamehe uba wuguriye imiryango myinshi ku buzima bwawe, unafungua milango mingi katika maisha yetu. Ya bindi byose waho usengera vile vyote unabaki unaombea, Imana ishobora kubikora. Mungu hawezi vifanya kubera nta tere iri iteguye mu mutima wawe Imana yokorerako, kwa sababu hakuna kiwanja kamili Mungu anaweza tumikia ndani. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Adusomere Petero wa mbere 2 twiruhute. Acha watusomee Petro wa kwanza sura ya 2. Petero wa mbere 2:23. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 23. Turabe kandi akarero kacu kumugabo yitwa Yesu Kristo. Na tuangalie mfano wetu kwa Bwana ambaye anaitwa Yesu Kristo. 1 Pierre 2:23. Petero wa mbere 2. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 23. Aravuga ngo yaratutswe. Mwumvirize, musikie. Yesu baramututse. Yesu alimutukana. Haraba niyo batutse. Kuna watu wakiwatukana, jewe, mimi, mie, jewe, wewe urinde, wewe uko nani, uri mwene nde, wewe ni nani, udatukwa, hautukani. Kandi umwana w'Imana baramututse. Hata mwana wa Mungu ametukaniwa. Wewe ndatogutukana. Wewe ni nani hawezi kutukana? Erega Yesu yaravuze ngo, Yesu amesema ya kwamba umwigisha ntaruta sebuja, niko yavuze. Mwalimu umushumba ntaruta nde, mfanyakazi hawezi kushinda bosi wake. None nyamasobuja wacu baramututse. Kama bosi wetu alimtukana, witega ibitusi byinshi milioni 100. Utarajie matusi mengi 1,100,000. Kuko hari abantu, kwa sababu kuna watu bumva yuko wanafikiria kwamba ibitutsi bishuye abandi kuko ngo aribo batanguye kubatuka. Matusi wamejibu wengine. Ibyo bitutsi bishikuko yanakuwa matakatifu kwa sababu walitukana wenyewe walianza kuwatukana. Sinzi kuna abantu babaye.
Sijui Kiswahili alikuwa. Wewe kubiri kuratukana ngo yendo ari nianza. Sasa kama alikuanza. Wewe uri kuratukana alikuvuze ngo ni wewe yagutangwe. Nyimba yagutanguye. Nyamba umunasara nawe ugacusara ugusara kwa kuca gushika. Kama mtu anageuka mwenda wazimu naona kuwa chizi. Baramututse Yesu yagize gute? Walitukana Yesu akafanyaje? Yaratuswe. Ntiyabasubiza. Hakuwarudishia. On ne répond pas à la folie. Hakuwarudishia. Umusaza ariko aravuga ntibamwishura. Chizi akiongea mjibu. Imana yaduhaye ubwenge bw'Imana. Yesu ametupatia hekima ya Mungu. Imana yadukijije ego y'abana b'abantu. Mungu ametuponya. Nta mpamvu yuko dusubiza badututse. Hakuna sababu yoyote ya kurudishia wale ambao wametutukana. Hari n'abantu mbona baja kuri YouTube kwishura jiwazi. Kuna watu nimeona wanaingia kwenye mtandao ya kijamii kujibu wale ambao wamewasema. Yesu baramututse. Yesu alimtukana. Ariko ntiyagira iki? Lakini hakufanya nini? Ntiyabasubiza. Hakurudishia. Yarababajwe. Yaragize iki? Yarababajwe. Ntiyabahigira. Bataniona. Bazombona. Ntiyabagira iki? Ntiyabahigira. Hakufanya nini? Ndakeneye kuvuga renga ibintu nkunda kumva by'abapastori ngaha. Nataka kusema vitu ambavyo napenda kusema kwa abantu benshi kuma YouTube basigaye bakritika ba pastor. Kuna watu wengi wanapinga mapasta kwenye mitandao ya kijamii. Hamukabona wa pastor nabo bakubaja kuma YouTube kwisi. Alafu hata wachungaji wanaenda kujieleza kwenye mitandao ya kijamii. No kuhigira. Na kwa pia umuriro w'Imana uzobaturira. Moto wa Mungu utawateketeza. Imana irashavuye. Mungu amesilika. Hari abantu bibaza yuko iyo bashavuye Imana ikishavura. Kuna wengi wanafikiria kwamba wakisilika na Mungu anasirika. Jifikiri. Ibaze kugenda kwitwara kwa Yesu. Kwenda kushitaki mtu kwa Yesu. Okay, reka dufate ko Papa Kadoshi ari Yesu. Acha tushike Papa Kadoshi kama Yesu. Yesu ari hari. Yesu iko pale. Jewe ndi pastor. Mimi niko mchungaji. Bantutse. Wamenitukana. Bamvuze. Wamenisema. Banyandagaje. Acha ngenda ngabwira Yesu. Namwambia Yesu. Yesu. Ona mutumishi wako vraiment. Raba umukozi wawe nukuri. Baragusa ku mafuta yako baba. Bakoze ku mafuta yawe. Ifo tubaoneshe. Ifo baone makari yako. Ubereke ishavu ryawe. Yesu agacha mubwira. Yesu anamwambia ya kwamba Petit Jikarme. Baranuse. Wamenitukana. Barandemenanirije. Wamenisemea uongo. Ariko naratekereje. Lakini nimenyenyekea. Nawe tekereza. Nimetulia na wewe tulia. Iyo Mana bavuga ngo ugiye guturira abantu siyo. Wewe Mungu anasema mbona anaenda kuteketeza watu sio Mungu wa ukweli. Ndagoma no kubwira abantu bafise ukuri mu mitima yabo. Nataka nikwambie ya kwamba wale ambao wako na ukweli katika mioyo yao. Bafise ubwo bwoba. Wanamaliza wasiku walikuwa na hiyo. Ijambo ry'Imana riratwemerera. Neno la Mungu linatukubalia. Kudenonsa ibikorwa byo mu mwijima. Kuteketeza kazi zote za igiza. Kama vinavyoenda ndani ya kanisa. Yitirirwa Yesu kana atari vya Yesu. Vinaitwa Yesu na sio mambo ya Yesu. Nimuhaguruke mu bivuge. Simama muviseme. Kugira abantu bamenye yuko kwizera ari kumwe. Ili watu waweze kuamini ya kwamba imani ni moja tu. Kwizera ibinyoma abantu bari baravuga ngo niko kuri. Mambo sio ya ukweli. Bari kubateroriza. Waache kuatia oga. Hallelujah. Amen. Murazi ikimenyetso cy'umuntu ari coupable, umuntu w'amafuti. Mnajua ishara ya mtu ambaye iko ndani ya makosa. Agitement. Il s'agite beaucoup. Yani anajaribu kujipigania. Haguma hamwe. Hafubaki fasi hata kidogo. Barazi kuvyo beko baravuga ari. Kwa sababu anajua kwamba yale mambo wako wanasema ni ukweli. Iyo umuntu arenganywa. Mtu wakiwa wanamsingizia. Arabura amajambo yo kwisigura. Anakosa maneno ya kujieleza. Ariko mu escrow. Lakini muongo. Abafisa amajambo igihumbi ko gusigurira ukuntu atari we yabikoze. Anakuwa na maneno 1000 kujieleza kwa sababu gani Yesu asio yenjo alifanya. Ba Kristo. Wa Kristo. Yesu baramuvuze. Yesu alimsema. Ntiyagira iki? Akufa nini? Ntiyasubiza. Hakurudishia. Wewe kubera kusubiza mbega? Kwa nini wewe unajibu wenye walikusema? Wewe witirirwa Yesu. Wewe si mtu wa Yesu. Numuvuga kuri wa Yesu. Tunasema kila siku ni wa Yesu. Tangu ndababaza ngo nimeanza nikiwauliza hivi. Iki kikwemeza yuko we Yesu aje wogenda? Kipi ambacho kinakubalisha kwamba Yesu ataenda? Nukuri. Mara mingi tunajidanganya. Kumenyerea makoraniro ngaha. Tunazoea ibada kama hivi. Kumenyera matitre. Tunaizoea majina, viwango. Kumenyera podium. Kuzoea mazababu. Biratubesha. Vinatudanganya. Tukibwira ko twashitse. Tunajisikia kwamba tumefika. Uyu munsi
siku ya leo wishire ku gipimo mu izina rya Yesu. Jitie kwenye kipimo katika jina la Yesu. Wirabe. Ujichunguze. Ntiyabagiriki ntiyabahigira. Mwani Ntiyabahigira. Ntiyabifuriza ikibi. Hakutamani kibaya kwa hao watu walimsema. Uramaze kubona yuko uyu muntu akugiriye ikibi. Sijui kwamba uliona kama mtu akikutendea kibaya. Ikintu cha mbere umwifuriza nuko nawe yoshikirwa n'igiki? Kitu cha kwanza ambao unafikiri katika maisha yako ni kumtakia kufikiwa na kile ambacho amekufanyia. Ugenda gusenga masengesho ya Dawidi. Unaenda unaomba maneno ya Dawidi, maombi ya Dawidi. Babansi banju barandure. Maadui yetu yangu wateketeze. Inzira yabo icika ubunyerere. Njia zao ziteleze. Yesu nawe agacavuga ngo, Yesu anasema ya kwamba abansi banyu mubagirire gute? Maadui zenu muwafanyie nini? Mubagirire neza. Muwatendee vema. Mubasabiri bibi. Muombe mabaya. Mubahezagire. Muwabariki. Hapana mubavume. Hapana muwalaani. Ibi bintu babikuye haba pastor. Haya maneno waliyatoa wapi wachungaji? Uligusa mafuta. Ngo wakoze kumavuta. Ngo ndakuvumye. Na kulaani. Ako mwari muzi ko umuntu atanga icafise. Sijui kama umuntu yavumwe niwe yamari kuravuma. Kama mnaelewa kama mtu anapana kile ambacho iko nacho. Kama mtu amelaaniwa na hii kazi yake ni kulaani. Achani wafariki. Umuvumo wose. Laana yoyote wakuweho n'umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo. Imeweka na msalaba wa mfalme wetu Yesu Kristo. Hituvumika. Hatulaaniwi. Iyo uvumye umuntu ari muri Yesu. Ukilaani mtu ambaye yuko ndani ya Yesu. Unakuwa unajilaani wewe mwenyewe. Paulo ameandika hivi. Abantu bavumwe mu isezerano rishasha. Watu ambao wamelaaniwa katika ngo nabatizera ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'umwami wacu. Wale ambao hawaamini habari njema ya Yesu Kristo. Bavumwe deux fois. Hao watu wamelaaniwa mara pili. Wamelaaniwa mara pili. Abandi bavumwe mu isezerano rishasha. Wengine wanalaaniwa katika kanisa jipya. Nabadakunda umwami wacu Yesu Kristo. Ni wale ambao wapende mfalme wetu Yesu Kristo. Nyambo ukunda umwami Yesu. Kama unapenda mfalme Yesu. Nyambo warize ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'umwami wacu Yesu. Kama umeamini habari njema ya Yesu Kristo, unabarikiwa. Umebarikiwa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Rero iyo abantu nivyo urababara siko none urubabara ni kweli unaumia. Kuumia. Uzoce wibuka ya majambo. Ukumbuke haya maneno. Ucubwira umutima wako. Moyo wangu, mutima wanje Carmen, ikaze. Tekereza. Tulia. Guma hamwe. Baki nafasi moja. Semeni amen. Mwumvirize. Murazi gituma Imani permit ni Mungu anapana fursa hiyo. Abantu badusuzugura, watu udhalau. Mnajua ni kwa sababu gani? Imani biriko yadukiza ubwibone. Buri. Harige wibaza ngo nta bwibone ufise. Kuna mahali unafikiria kwamba unajijua, unajielewa wakati wamekusema. Ejo urashobora kuvyuka ugasanga warayo urasirikira mu groupe yose ya WhatsApp. Kesho unaweza amuka unajikuta umeamukia kutembea katika magrupu ya WhatsApp, kama mitandao ya kijamii. Uchawifata gute? Unajishika aje? Kubusutwa bwagwiriye kubera rezo sociaux. Kwa sababu usutu umekuwa mwingi kwa sababu ya mitandao ya kijamii. Iyo abantu badututse, watu wakikutukana, nitubifuriza ibibi. Hatuwatakie mabaya. Harindi jambo sinzi ko tworisoma. Sijui kama tunaweza soma. Matayo 11:16. Matayo sura ya 11 mstari wa 16. Matayo sura ya 11 mstari wa 16. Yemwe abantu bakeneye gukurikira Yesu. Aha niho bigorera. Kwa watu ambao wanataka kumfuata Yesu, hapa ndio vinatutatiza. Ariko nagomba kubabwira ikintu kimwe. Lakini nataka kuambia kitu kimoja. Nukuri umuntu azobaho ntamenye Yesu mu buzima bwiwe. Mtu ambaye ataishi bila kumjua Yesu katika maisha yake. Azaba umuhombe w'ibihe bidashira. Atakuwa mtu wa kupoteza katika maisha yake yote. Nta kintu kiryoshe. Kwa sababu hakuna kitu cha kubaho muri inosi. Kwa kuishi katika dunia hii. Utiteze ivyubahiro by'abantu. Bila kutarajia heshima za watu. Utiteze amashimwe y'abana b'abantu. Bila kutarajia shukrani za watu. Nta kintu kibisha rero. Hakuna kitu ambaye ni kibaya katika dunia hii. Kubaho witeze malaiki y'abantu. Kuishi kwa kutegemea mapenzi ya watu. Ngo ni mugende ngaha ngo mushirira ko like. Mwende hapa na hapa mutie like. Abajundu no musi baradeprima ngo nta malaiki bafisa kwiri. Wa vijana siku ya leo wanakuwa vibaya kwa sababu wanasema kama hatuna malaika ya kuenea. Wono mwijogonyoro. Hiyo ni kushiba. Wa muhazi. Mnakuwa mnashiba.
ariko ndababaza wokeneye ba followers ngo mamiliyoni. Yesu yarafise ba followers banga Yesu alikuwa anakumfuata wangapi? Yari umwana yari Imana iri mu mubiri, yarafise ba follow muri abo 12 no muri abo 12 hari umwe ya fenta yari umusnitch, alikuwa Mungu anavaa mwili lakini alikuwa na wakumfuata watu 12 mamiliyoni ya followers, lakini unahitaji mamilioni. Aba jeune wa vijana ntimutegwe na virusi ya Instagram, musikamatwe na virusi ya Instagram na Facebook ya rezo sociaux, nibijinjira mu mitima yanyu za mitandao ya kijamii, isingie ndani ya mioyo yenu. Nimutange icyo mwabwirizwa gutanga, pana kile ambacho mlikuwa mnapasha kutanga. Ririmba kama unaimba imba, yamuvuga ubutumwa buvuge, kama unahubiri ubiri. Umuntu umwe yakizwa bizaba bikwiriye, mtu mmoja akiokoka vinakuwa vinatosha. Mureka gutegwa virus lakini musienda views ya views. Ergo umuntu ashobora kugira ama views miliyoni, mtu anaweza kuwa na views milioni mugabo agahomba inyonga zima, lakini anapoteza uso wa Mungu. View dukeneye nimwe gusa, view nimwe dukeneye, turakeneye umwami Yesu abariwe gusa turaba akavuga ati ndabashimye bana banje, dukeneye like imwe gusa y'umwami wacu Yesu Kristo. Atakapokuangalia anasema ya kwamba nakufurahia Bwana. Ibindi byose ni entertainment, abantu bibereye, ibindi vyote ni kujifurahisha. Basa dusomere twihute, acha tusomee kwa haraka. Ariko abururunganwe ndabagereranya niki? Iyi generation rero iragoye, hii kizazi ni vigumu sana. Abantu bakeneye guhimbagwa n'abantu, watu ambao wanataka kufurahishwa na watu. Abantu bakeneye kuba liked n'abantu, watu ambao wanataka kupendwa na watu. Abantu bakeneye, watu wanatamani, bakeneye gukundwa n'abantu, wanatamani kupendwa na watu, kuvugwa neza n'abantu, kusemwa vizuri na watu. Ndabafitiye inkuru mbi, nina habari mbaya kwenu. Hii generation nifadika, hii kizazi haishikiki, haikamatiki, haishikiki. Ubiriza Yesu kunavuga. Hii generation Yesu yavuze n'ubu no musi niko tumeze. Hii kizazi Yesu amesema hata siku ya leo ndio kisituko. Basa n'abana bicaye mu tuguriro, bibereye mu kabare, bahamagara bagenzi babo bati twavugije imyironge ntimwahamiriza, turipiga muziki ntimwakurikiye, tulipiga muziki amkucheza, twakomye induru ntimwaboroga jiwazi. Bandanya umviriza, aha niho nari nkene, kuko Yohana yaje atajya, Jean Baptiste yaraje, wakati Yohana amekuja azatagira iki? Atajya atanywa. Bavuga bati ahagazwe ko na daimon. Uyi ni demo, hii ni pepo. Mwumvise abantu kuntu bameze, munasikia watu kisi wako, uraba spirituel, unakuwa ndani ya kiroho, bakakubwira ngo uri daimon, wanasema ya kwamba wewe ni pepo. Yesu nawe yaje, Yesu alikuja, umwana w'umuntu yaje ajya anywa. Ubiriza, Yesu yaje yirira yikubitira kabisa. Yesu alikuja akikula kabisa. Baravuga bati nguyu umukunzi w'inda umunoho wa vino. Saburo inshuti y'abatoza ko yo yumpenda kura. Yesu ako umva kuna abantu barinda kweli. Munasikia kisi watu Imana yabagendeye bavuze ngo wowe urumuki? Mungu amewatembelea, wanasema ya kwamba wowe umukunzi w'inda, wewe mpenda chakula, umunoho wa vino, umunoho wa vino. Mule mupiga mai ukundi nzoga. Yesu ivyo barabimuvuze ko, walimusema hivyo. Wewe bamaze kukuvuga kwibi, wewe walikusema nini? Kandi urazi neza ko harimwo bimwe bavuga ari ivyo. Tena unajua ya kwamba vile ambavyo wanasema kuna mengi ni ukweli. Sizini gituma uyashita cyane. Sababu gani autulie? Tulia. Yesu ntacha yigeze amenya. Yesu hakuna dhambi aliwahi kufanya. Baramuvuze, walimusema, ariko aratekereza, lakini akatulia. Wewe bakuvuze, wewe wakikusema, kubera iki wikunkumura? Kwa sababu unajikunguta. Kandi uzi neza harimo ivyo bavuga bimwe bingari ivyo. Na unajua ya kwamba una uhakika vile ambavyo wanasema kuna mengi ndani ni ukweli. Finale rero, cha mwisho, ituhasoma, hatutasoma. Yesu bavuze ngo ni Beelzebuli, ngo ni ngo ni mukuru w'abaki? Musatani, mshefu w'abademo. Yesu alisema ya kwamba ni mkuu wa mapepo. Ndagomba kubahumuriza, naomba niwafariji, watie nguvu. Bazobavuga nabi, niyo mpumuro nshaka watawasema vibaya. Nta kintu na kimwe tuzokora, hakuna kitu chochote tutafanya ngo abantu bakoma amashi ili watu waweze kupiga makofi, bagire standing ovation ili waweze kusimama wapige makofi.
Ico gituma rero lakini njo maana wowe urarinda umutima wawe hakiri kare. Fariji moyo wako ingaliki mapema. Nta kintu uzokora muri iyi societe. Hakuna kitu chochote utafanya katika muri community. Katika community hii. Ngo abantu bagushime. Ili watu waweze kukushukuru. Bakundwa. Wapendwa. Iki ni gihe cuko. Hii ni wakati dukora ivy'Imana igomba. Tunafanya vile ambavyo Mungu anapenda. Peu importe le prix. Haijalishi peu importe ivyumviro vy'abantu. Haijalishi mawazo ya watu. Yesu ni atubwira tugende Afghanistan tuzogenda. Yesu akisema tuingie ndani ya Afghanistan. Ni atubwira tugende Somalia tuzogenda. Akisema tuingie ndani ya Somalia tutaenda. Yesu vyatubwiye bari byo dukora. Yesu vile ambavyo atatuambia ndio tutafanya. Lekana n'abantu. Pastor, somera ikintu ca kabiri nabavuze ica kabiri cha pili gikunda gutuma abantu batakira ibintu bivuye ku Mana. Kinapenda sababisha watu wasipokee vitu kukwazika, gutsitazwa. Kukwazika. Turi kumwe? Ico kintu ntikiri kure cyane na ca kintu cyo kudaharira. Hicho kitu hakiko mbali na kile ambacho cha kutokusamehe. Adusomere watusomeye Psalm 119:165. Zaburi sura ya 119 165 mstari wa 165. 119:165. Zaburi 119 umurongo w'165 haravuga ngo abakunda ivyagezwe vyawe bagira amahoro menshi. Mwumvirize rero, ndakeneye kumenya igituma muri kurakwazika. Ureke abantu babandi vraiment. Natani jua ni kwa sababu gani kuna kwazika. Achana na watu. Iyo uguma ku bantu ntushobora guhinduka. Ukiendelea kuwa kwenye watu hauwezi kubadilika. Umurondera impamvu zo gukwazika. Unatafuta sababu za kukwazika. Twabonye ko abantu batazoreka kuvuga. Tumeona watu hawataacha kusema. Abantu barafite umuntu bazovuga rero ushaka. Watu wana mdomo watasema. Unataka tufanyaye? Hama hari abantu. Kuna watu bakunda gukora ibintu. Wanapenda kufanya vitu. Bagaca bashanga abantu ngo bantu ntibavuge. Lakini wanataka watu wasiseme. Hari ubwoko bubiri bw'abantu. Kuna aina mbili za watu. Haraba abantu bagira ama action. Kuna watu wanafanya vitendo. Hakabona bagira ama commentaire. Na kuna watu ambaye wanasema kuhusu hivyo vitu. Niko bimeze. Njoo kisiviko. Nyamuda keneye ko abantu bakuvuga. Kama utaki watu waseme. Guma mu nzu. Bakia nyumbani. Ugume wirira. Uendelee kukula. Usinzire. Ulale. Ntusohoke. Usitoke nje. Nta muntu azokwibuka yuko ukiriho. Hakuna mtu atakumbuka ya kwamba wewe upo. Ariko ni wasohoka. Lakini ukitoka nje. Ugakora. Na ukifanya. Menya abantu bazokuvuga. Ujue ya kwamba watu watakusema. Igituma bavuga Messi. Ni kwa sababu gani watasema Messi? Igituma bavuga Cristiano Ronaldo. Wanasema Cristiano Ronaldo. Ni kubera bakunda gukubita ibitsindo byinshi. Kwa sababu wanapenda kufuata magoli ambayo anafunga. Mugabo musi bahagaritse gutsinda. Lakini siku wataacha kufunga. Ntibazosubira kubavuga. Hawataongeza kuwasema. None ni kubera iki? Ni kwa sababu gani? Utinya ko abantu bavuga. Unaogopa watu wasiseme. Erega abantu bavuga kuko badafite ico bakora. Watu wanasema kwa sababu hawana cha kufanya. Bacha bavuga bariko barakora. Wanasema wale ambao wanaokoa wanafanya. Habu yuko kurakora bibi. Kama kuna tenda vibaya. Abantu bakakuvuga ko bibi. Watu wanakuongelea vibaya. Kubera kubabara. Kwa nini unakwazika? Nini bariko baravuga ibikorwa byabo? Si wako wanasema matendo yako. Amen. Amen. Uraza umuntu afise ikibazo cyuko bariko baramuvuga nabi. Adafise ikibazo cyuko afise amafuti muri. Unajua mtu ambaye iko na tatizo kwa sababu wako msema vibaya, lakini ana tatizo ya kwamba ya yale mabaya ambayo anatenda. Urumva agahakwa kwangaja FBI imuronderera abantu bavuze amakuru. Anatafuta hata FBI ili aweze kumtafutia wenyewe walipa. Hakureka Yesu amukize. Ili kutafuta Yesu amponye. Ngo ninde yabivuze? Nani alisema? Ikibazo nivyo canke sivyo? Shida ni ukweli ama sio ukweli? Ako ninde yaroze abantu bakino gihe frere? Nani aliloga watu wa kizazi hiki? Ariko uribaza ko mafuta ukora abantu batazoyamenya ngo babayavuge. Unafikiria kwamba ile makosa ambayo unafanya watu hawatojua? Unavyibaza? Unafikiri? Igituma rero abantu bakwazika mu vyumve neza nawe ubimenye. Sababu watu wanakwazika msikie na muelewe. Si kubera isaku. Si kwa sababu ya usutwa. Si kubera majambo. Si kwa sababu ya maneno. Ni kubera tamahoro ugira. Ni kwa sababu hauna amani ndani mwako. Dusomere pasa duhereze haje. Abakunda ivyagezwe
vyawe bagira amahoro menshi nta kibatsitaza bafise hawana vikwazo vyovyote katika maisha yao. Wewe ukwazika kuva kuwa mbere gushika kwa Mungu, unakwazika kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya janvier December wamufisa amaafere adahera, unakuaga na vitu ambavyo haviishi, urarushe, unachoka, nta mahoro ugira, hauna amani. Ndakwifurije amahoro y'Imana mu mutima. Nakutakia amani ya Mungu katika asubuhi ya leo. Umugore n'umugabo, mume na mke, bama bari mu masaison, wanakuwa katika saison 1, saison 2, saison 3. Saison ya kwanza, saison ya pili, saison ya tatu. Sinzi ko ari prison break, sinzi ko ari 24 heures chrono mukina. Sijui kama ni prison break ama ni 24 heures. Yesu akazobasanga muri ayo mangetengete. Yesu akiwakuta ndani ya hiyo uchawi, ntimuzogenda, hamtaenda. Muri kino gitondo, katika asubuhi ya leo, nisengere amahoro, jiombee amani. Arutuko yomenywa n'umuntu wese. Zaidi ya gisi watu anaweza kujulikana kwa watu wote. Imitima yanyu. Ishimamie mioyo yenu. Erega mugenza wanu ushobora kumuha amahoro udafise. Rafiki, ndugu yako hawezi kumpatia amani yenye hauna. Muramaze kubona umuntu bariko baratuka kanuma. Mnaona mtu akiwa anamtukana ananyamanza. Ndabaza kibazo. Niwaulize swali. Ndazi ko bimaze kubashikira mwese abo muvukana. Najua kwamba kila mtu iliwahi kumfikia kwa ndugu yake. Yuri kuratuka umuntu. Ukiwa unatukana mtu, nta kwishura, uhora wiyumva gute? Hakujibu, unajisikia aje? Aba yaguhinduye ubu? Aragiriye nawe ukikarma, anakugeuza sufuri. Yuko urakubita igiti kitakwishura. Ukiwa unapiga mti akurudishie. Kuko bitutsi biryoha yo mwishurana featuring. Kwa sababu matusi yanakuwa matamu mkiwa mnajibiana. Umuntu yuko uramutera uke nta kwishura ntibiryoha. Ukitukana mtu akujibe havikoe vitamu. Ni nabwo buryo bwiza bwo kugira iki? Bwo gukorija abantu nka. Na njoo namna nzuri ya kushauri watu, ya kubadilisha watu. Rimwe ntumwishura. Mtu akikutukana limoja au gutukijya kabiri ntumwishura. Mara pili au usemi. Hazofasubire kugutuka. Hata ongeza kutukana. Ndababwiza ukuri. Acha niwaambie ukweli. Urabifise mu ruhara muri ayo masezo yamari koramo mu buzima bwawe. Una mchango katika hizo sezo zinapitika katika maisha yako. Bora kuwa muri kurishura misi yose. Kwa sababu na kuna jibu watu kila siku. Ntibizohera. Havitaisha. Zokwa muri mu masezo. Utabakia ndani ya hiyo mambo. Nabyumvise. Aho twasenze rega. Hapa tumeomba. Urakeneye indi deliverance. Mnataka ingine kufunguliwa. Urazi ko hari abantu, sijui mnajua kuna watu bakunda kutubwira ngo, wanapenda kutuambia ya kwamba ndabasabye muze ngo musengere ngo inzu, na waomba mkwe muombee nyumba, ngo urugo rwacu kugira ngo ruzoba amahoro, unyumba wetu ikuwe amani. Reka ndababwiza ukuri. Acha niwaambie ukweli. Urugo nyumba sajya mamire mubamwe. Sio vile vilikuta mnaishi ndani. Urugo ni mwebwe ni Imana. Ujenzi ni nyinyi. Nyamba mata amahoro mufise, urugo rwanyu nta mahoro ruzogira. Kama muna amani, nyumba yenu haitakuwa na amani. Nyamba mutukana, urugo rwanyu ruzoba urugo rw'amatutsi gusa. Kama mnatukana kila siku, nyumba yenu barakunda kuvuga ngo mariage iragoye, abantu nibo bagoye. Watu njoo si mariage wanakuwa matatizo. Nyamba wewe uri compliqué, mariage izoba compliqué. Kama uko compliqué hata ndoa yako itakuwa compliqué. Biri simple gutyo nyene. Ni mambo ya kawaida. Iyo uri umwicanyi, mariage yawe izoba kama wewe ni muuaji, hata ndoa yako itakuwa ya kiuaji. Nukuvuga ngo, ni kusema ya kwamba hagusengera amazu, badala ya kuombea ahubwo dusengere mwebwe. Tuombee nyinyi. Amahoro y'Imana ashimamira imitima yanyu. Muhinduke. Ili muweze kubadilika. Muhindukire umwami Yesu. Mugeukie mfalme Yesu. Kugira urugo rwanyu ruhinduke praise and worship. Ili nyumba yenu ikue kusifu na kuabudu. Abantu bafise amahoro nta kibatsitaza. Watu wenye amani hakuna kitu ambacho kinawakwaza. Nibisigura ko bidahari, ahubwo bwo haimanishia kwamba haviko, lakini ndani mwao imitima yabo, mioyo yao iri impermeable kubitutsi. Yani iko na protection na kitu ambacho kwa matusi. Ndasaba Imana ngo itubohore mu izina. Naomba Mungu atufungue katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Proverbe 19:11. Proverbe 19:11. Zaburi sura ya 119. Migani. Mithali sura ya 19 mstari wa 11. Imigani 19 umurongo wa 11. Mithali sura ya 111
11 mstari wa 11, 19 mstari wa 11. Imigani 19 umurongo wa 11. Methali 19 mstari wa 11. Haravuga ngo kwitonda k'umuntu kumutera guteba kuraka. Kandi icubahiro ciwe. Icubahiro c'umuntu. Mumviriza ya mtu. Munisikie hapa. Nukwirengagiza ico yacumuweko. Aha. Murazi ukuntu twebwe twiyumvira ikinyuranye n'ikijambo ry'Imana. Munajua sisi fikira zetu ni tofauti na hiki neno la Mungu inasema. Tuzi kwicubahiro. Tunafikiri heshima nukumakinga sure yuko umuntu atokwijana gutyo. Ni kuwa na uhakika ya kwamba mtu hawezi yobagize iki yobangaye anakuwa amenidhalau. Change your mind, hindura ivyiyumviro vyawe mu izina rya Yesu. Badilisha mawazo yako katika jina la Yesu. Icubahiro, heshima nukwirengagiza, ni kutokuhusika offense na vile ambavyo wamekufanyia. So Imana byukuri hindure mindset yacu mu izina rya Yesu. Naomba Mungu abadilishe ihindukize ubwenge bwacu. Buracurise ya leo. Tuzi ko muradututse. Tunafikiri mtu akitukana. Tumva kumenga yoba dusuzuguye tutamwigize iki tutamweretse. Kumujibia anakuwa ametudhalau. Kumbe ijambo ry'Imana ryo rivuze ngo icubahiro cawe. Neno la Mungu linasema kwamba heshima ya ukweli gihagaze ku kwirengagiza. Inasimamia kwa kule kutokuhusika na vile ambavyo wametufanyia. Murumva kujambo ry'Imana ivyumviro byacu bitandukanye. Muravyumva? Munasikia fikra zetu na neno la Mungu ni tofauti sana. Tusomere kuri 20 pastor. Aho nyene tusomee mstari wa 20. 20. Umurongo wa 20. Haravuga ngo wumvire inama wemere kwigishwa kugira ngo ube umunyabwenge mu bihe byo hanyuma. Dusomere mu Gifaransa rero, Kirundi ni danger. Tusomee kwa Kifaransa. 19-20, mwumvirize. Ndasoma mu Gifaransa aravuga ngo écoute les conseils et accepte d'être repris et finalement tu deviendras sage. Ibaze vraiment. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ini version nakunzi yavuze ngo accept les critiques. Pokea ile maneno ambayo wanakusema. Accept les quoi? Urazi? Unajua cyane n'abagabo nibo bakubikunda no kugora cyane. Nataka kuongea na watu sana wenye wanapenda kutukana. Bari muzi yuko utemeye amacritique udashobora kumenya amafuta ukora. Mnajua ya kwamba kama kubali wanaosema hawezi kujua makosa ambayo unafanya. Kwa ile maneno wanakusema urakuramo, unatoa ndani. Hari byo bavuga bitari byo. Mugo ugasanga ibyo bakuye ugasanga nivyo. Kuna vyenyewe wanasema sio kweli na yenyewe wanasema unakutana. Kama bikakwigisha kuba sage. Vinakufunza kuwa mtu mkamilifu. Ngabo ngano uvuga ni mukiriza abantu bakunda amacritique. Nta numwe muri mwe. Lakini hapa nikisema mpandishe mkono wanaopenda maneno wenyewe wanawasema. Hakuna hata mmoja mwenye atapandisha. Ijambo ry'Imana, neno la Mungu irakwemereye. Emera bagukritike. Inakubalisha itika wa kuseme. Kubali maneno ya watu. You has over sagesse. Hapo ndio utapata hekima. Semeni amen. Semeni amen. Amen. Ndusomere muri James Jacques igice ca mbere. Tutasoma Jakobo sura ya kwanza mstari wa 19. Abaririmbye bamfashe tuza ko tumba turangize. Waimbaji watusaidie dusenga mu izina rya Yesu. Tukiomba katika jina la Yesu. Jacques 1:19. Jakobo igice ca mbere umurongo. Jacques sura ya kwanza mstari wa 19. Ivyo murabizi. Bene data nkunda. Yamara umuntu wese niyihutire kumva. Mwumvirize ni gute nokira rero. Niho ngeze ni gute twavuze madefo. Vipi naweza nikasema njoo nafika? Tulisema maneno tofauti. Mwumvirize rero. Munisikie. Ni gute wokira? Ntubabare ko twakuvuze. Je, unaweza pona? Usihuzunike kwa sababu wamekusema. Ni jambo jima ryakuvuze. Neno la Mungu ndio imekusema. Sinzire waho uzokwitwara. Sijui utaenda kunishtaki wapi. Ariko ntugire ubwo. Lakini usisikie oga. Biradukubita hasi twese. Don't worry, nuri wenyene. Inatuchia chini sisi wote. Ariko reka rero duhereze ku muti
Acha tumalizie kwa dawa. Umuti. Dawa. Kugira dukire mu izina rya Ili Yesu. tuweze kupona katika jina la Yesu. Semeni amen. Amen. Badusomere. Watusomeye. Yamara umuntu wese niyihutire kumva, Aha. atebe kuvuga, Aha. atebe kuraka. Agira iki? La. Atebe kuvuga. Ni ibintu bitatu. Atebe kuraka. Atebe kuraka. Yihutire kumva. Aha. Atebe kuvuga. Aha. Atebe no kuraka. Reka tubisubiremo. Acha tubigire ndani. Biri très important ibintu. Hivi vitu ni vya thamani sana. Kumva. Hari abantu batamwanye basoko kukimbilia kusikia. Hari umuntu uri kuramubwira atabari ko arakumviriza. Wewe abari ko yumvira ibyo akubwira. Kuna mtu ukiwa unamwambia anajifanya mtu mwenye kana kusikia lakini kituma ta communication ihari mu bantu. Kura abantu ntibihutira kugira iki? Kwa sababu watu hawafikiri kwa aza kuvuga nibi natumvise ibyo wavuze. Anasema mambo hata kusikia hata kidogo. Babita miscommunication. Anyway, urumva nukuvuga nta principe ya communication nuko d'abord wumviriza umuntu yari koragira iki? Sharti ya mawasiliano ni kusikia yule ambaye iko anasema. Ariko wewe wihutira kugira iki? Lakini wewe unakimbilia kusema. Atara naheza. Bado hajamaliza. Musamira hejuru. Unamkamatia juu. Musamwibona. Munajiona. Ntibizopfa byarakemutse mu gihe mumeze gutyo. Banza ureke umuntu agira iki? Kama biko hivyo havitabadilika hata kidogo. Avuga heze nayo bari bitusi mureka agira iki? Kwanza mtu aseme amalize. Ko nta muntu avuga nta heze nubwo mukunda kubivuga. Ngo aravuga ngo nta heze. Oya umuntu wese nubwo bakunda kuvuga aragira iki? Araheze. Sikia kwanza aongee alafu amalize. Bakunda kuvuga ngo bagore nabo babahaye ngo ku munsi ngo bavuga ngo amajambo ibihumbi. Kuna watu wanapenda kusema kwamba wamama kwa siku wanasema maneno 10,000. Ni combien? 50,000. Oya ni menshi. Haleluya. Abagabo rero mwumvise akazi dufise. Nuko bareka bakepwiza ayo ma 10,000 moya. Waache waseme mpaka wamalize. Murabavangira. Munawachangia. Mubareka bivugire. Waache waseme. Ariko reka ndababwire ba mama. Mama semeni amen. Lakini acha niwaambie wa mama. Nta muntu ababwiye ngo mugume munumye mushobora kunuka mu kanwa siko? Hakuna mtu anasema mubakie mkinyamanza mnaweza kutoa harufu mbaya. Hindura ivyo muvuga. Fikiri vile yale ambayo mnasema. Vuga ijambo ry'Imana. Sema neno la Mungu. Vuga Yesu. Sema Yesu. Hano babwiye ngo munume. Hakuna mtu anawaambia mnyamaze. Kuko niko tubabwira ngo munume mutasema tu. Kwa sababu hata tukiwaambia mnyamaze mutasema tu. Nao tukwambia muhore muzovuga. Hindura ivyo uvuga. Badilisha maneno ambayo unasema. Sema maneno ambayo yanajenga. Vuga uvugishwa n'Imana ni kujambo y'Imana ivuga. Anasemeshwa na Mungu. Hallelujah. Tabili. Naya kuvuga makuru. Wowe none wari umureporter. Acha kusema habari. Unavuga makuru yabereye hariya, ukavuga yabereye hariya. Unasema habari ambazo zimefanyika huko na huko. Wewe ni mtangazaji? None wewe uhembwa nande na CNN na wewe unatumikia CNN. Vuga makuru iwacu ijuru. Sema habari za kwetu mbinguni. Soma makuru ya ba Maria. Soma habari za Maria. Baranditswe mu ijambo ry'Imana. Wanaandikiwa ndani ya neno la Mungu. Nta bandi bagore ndabona bavuga muri Nouveau Testament. Hakuna wengine wake nimeona wameandika katika. Kubera kubavuza Yesu ngo Yesu yazuse. Kwa sababu Yesu yazuse. Yesu yazuse. Yesu nizo cyatumye babashira barabandika muri. Ndio kimesababisha waandike ndani ya neno la Mungu. Kwa sababu wamesema ya kwamba Yesu amefufuka. Kandi handi bavuga ngo Yesu ngo yagaburiye ngo abagabo 5,000 ntibaharurika abagore n'abana. Mahali pengine wamesema ya kwamba Yesu alipatia chakula waume. Ariko batanguye kubavuga. Lakini ndani ya agano jipya wanasema ico bamara mu bwami bw'Imana. Ni kwa sababu wana kile ambacho wamesaidia katika ufalme wa Mungu. Kristo. Wamesema Kristo. Ba mama. Vuga Yesu. Sema Yesu. Bazoguhore kuvuga Yesu. Hapana kuba guhora kuvuga makuru y'abantu. Bila kwa sababu umesema maneno ya habari za watu. Bazoguhamagare. Wakuite. Bakubaze. Wakuulize. Ngo bijya bintu bya Yesu wavuze bimeze gute? Ile mambo Yesu mesema yako je? Hapana ko baguhamagara. Hapana kukuita. Bakubaza matiku. Wanakuuliza usutwa. Ba mama. Wa mama. Sema neno la Mungu. Vuga jambo ry'Imana. Vuga ijambo ry'Imana. Sema neno la Mungu. Pasa tubandanirize havuga gute? Nuvuga ni bintu bitugora cyane kwihuta kugira iki? Ni mambo yanatutazia sana. Concentre tu iyo nari ko ravuga ko i concentre umviriza watu wanasema sikia kwanza. Siko? Hamugira iki? Alafu umere nk'uteba kuvuga. Ni jambo ngo je ngo nikomeze. Ukawe kidogo baada ya mbele ya kusema.
Reka tumere nko kujambo ry'Imana rivuga. Acha tukue kama neno la Mungu inasema. Muri Bibiliya ikintu corosha numva bavuga neza. Bene data bakundwa, mumenye iki? Umuntu wese yihute kumva. Yitonde mu kuvuga, atebe kuraka. Atebe kuraka. Twebwe rero dukozwe muri express. Ibintu byose ni fast. Sisi ni express, sisi tunaharakisha kila kitu. Fast. Haraka. Tunaharakisha. Kuvuga, kusema, tukanyaruka, tunaharakisha. Dukozwe muri maxi vitesse. Jikarme, bwira umutima wangu tekereza. Ambia moyo wako tulia. Utabikoze uko uzoka muri kurakwazika. Kama ufanye hivyo utaendelea kukwazika. Umutima wawe uzogwara. Moyo wako utaumwa. Hari abantu ngaha atakindi bagwaye. Kuna wengi hapa hakuna kingine wanaumwa. Ni ibintu bituma ugwara. Ni hivi vitu vinasababisha ukwe na magonjwa. Aba mama reka ndababwire. Wa mama. None ndababaza. Niwaulize. Kubiriki mukarigwa na hypertension. Kwa nini mara mingi mnapenda kuumwa pressure? Kandi musenga. Na mnaomba. Abagabo bakarigwa na AVC. Hypertension aba mama. Pressure wa mama. Why? Pressure, Kwa nini? Pressure ya nini? Stress ziki? Hallelujah. Stress za nini? Nimwige ibino bintu nivyo bizobakiza niwo muti. Jifunze hivi vitu ndo dawa. Amafuta akorerwa mu rugo ni menshi. Makosa ambayo yanafanyika katika ndani ya nyumba ni mengi. Watoto, umugabo, umukozi, ayo mafuta yose agwa kumuki. Hao yote anaingia ndani ya kichwa. Kuri wewe, kwako. Nozo bijera gute? Witonde, wihute kugira iki? Uharakie kusikia. Witonde mu kugira iki? Ukawie kwa kusema. Ndababaza iyo watashuka sanga umukozi yazigije uritonda mu kuvuga cyangwa urihuta mu kuvuga? Ukipiga unajikuta mtumishi ameenguza chakula. Unaharakia kusema ama unatulia? Okay. Uraka muri rarante cyangwa urihuta mu kuraka? Wende pole. Igenda gute? Sisi urakubona. Nisikuone tena hapa. Ariko reka ndababwira ka entre parenthèse murakunda kurenganya abakozi reka ndabavugira izina rya Yesu. Mara mingi unapenda kusingiziana kudanganyishia watumishi. Uribagira ko nawe quelque part uri umukozi. Unasahau kidogo ya kwamba hata wewe ni mtumishi pia. Ihanganire abandi huko nao bakwihanganira. Vumilia wengine kama gisi hata wewe wanakuvumilia. Nivyo sivyo? Ni kweli sio kweli? Nibiryohera imitima yacu mugabo nivyo. Habifurahishe moyo yetu lakini ni kweli tubiseme. Ihangane kuko nawe Imana irakwihanganira. Vumilia kwa sababu hata wewe Mungu anakuvumilia. Kuja wamubirukana kama gisi unawafukuza. Ibaze nawe Imana ikwirukanye. Jifikile hata wewe Mungu akikufukuza itakuwa mwisi. Atakufukuza duniani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Reka duheze banza nyapa. Acha tumalize. Umurongo wa 20. Kuko uburake bw'umuntu budakora ivyo kugororoka kw'Imana. Namusi numwe la colère. Hakuna hata siku moja asila ituma umuntu akora ibintu misi yose uzurabe. Inasababisha mtu afanye vitu iyo wihuse gushavura. Ukiharakia kuisirika. Ama decision ufata misi yose n'ama decision mabi uzubirabe. Hatua ambayo unashika ni hatua mbaya kila siku. Basi at least reka dutangure gutya basi. Bora acha tuanze hivi. Ishavu iracakugora kumetriza siko? Asila inakushinda kujele. Mugabo fata decision uno musi ntuzosubire gufata decision mwishavu. Lakini kama tatu ya kwamba useme ya kwamba sindaongeza kushika hatua yoyote katika ndani ya asila. Misi yose. Kwa sababu kila siku ingingo umuntu afatiye mwishavu. Hatua ambayo unakamata ndani ya asila. Nimbi, ni mbaya. Iyo shavu ryagiye aricuza. Asila ikishaenda anajuta. Ikamufata nguvu nyinshi kubikosora. Na inamushika nguvu nyingi ili aweze kukosoa yale makosa ambayo amefanya. Tangura basi uvuguti ego basi shavu nzoshavura. Na unasema kwamba nitasirika. Ariko sinzofata ingingo nimwe. Lakini sinafanya kitu chochote ndani ya asila. Je vais me calmer. Nitatulia. Semeni amen. Bandanya. 21. Nuko rero mwiyambura imyanda yose. Bakundwa mwiyambura imyanda yose. Mujivue uchafu wote. N'ububi busigaye. Mwakirana ubugwaneza ijambo ritewe muri mwebwe. Rishobora gukiza ubugingo bwanyu. Iryo jambo rishobora gukiza ubugingo bwacu. Hiyo neno inaweza ponya uzima wetu. Kubera iki tucyakira kubera imitima yacu icafuye. Kwa sababu mioyo yetu ni chafu. Nabitahuye? Mumeelewa? Tunashobora guhaguruka. Tunaweza shimama. Haleluya. Amen. Naomba dusenge mu izina rya Yesu. Nataka tuombe katika jina la Yesu.
imichafu iri mu mitima yacu. Uchafu ambao uko ndani ya mioyo yetu. Imani tugirire desintoxication. Mungu atusaidie ili aweze kuikosha Abantu buzuye mu mutima wao. Watu ambao wanajaa ndani ya moyo wako. Imani bakureyo mu izina rya Yesu. Mungu awatoe katika jina la Yesu. Kubera iri jambo tuvuga, kwa sababu hii neno ambayo tunasema irishobora kugira ububasha muri wewe, haiwezi kuwa na uwezo ndani mwako. Ivyo bintu bicuzuye mu mutima wawe. Wakati hivyo vitu vingaliki vinajaa ndani ya moyo wako. Wa Kristo, muramenyera kwama muza gusenga. Murazoea kuja kuomba kila siku. Kandi nta kintu kimwe murekura mu mitima yanyu. Na hakuna kitu bado hamjatoa hata kitu kimoja ndani ya mioyo yenu. Unamusi baraza kukubaza ngo wamye ngo namye gusenga. Siku ya leo watakuuliza ulikuwa wapi? Nimeenda kuomba. Reka ndababwire ryari mushobora kuvuga ko mwasenze. Acha niwaambie ni muda gani mnaweza kusema ya kwamba umeomba. Ni gihe uvuga uti, ni wakati unasema ya kwamba jewe nagiye mfite bifu naka, mimi nilikuwa na matatizo na fulani, ariko namurekuriye, lakini nimemsamehe. Aho ni ushobora kuvuga ngo nasenze. Hapo ndio unaweza sema ya kwamba nimeomba. Ibindi twama ngo ni routine. Yangine yote tunakuwa na ni desturi. Tuza turi babandi tugasoka turi babandi. Tunakuja kuomba tunatoka vile vile tulivyokuja. Ndifuza ko wisengera mu izina rya Yesu. Nataka ujiombe katika jina la Yesu. Usabuti Imana. Useme ya kwamba Mungu, kura umuchafu wose mu mutima wanje. Toa uchafu wote ndani ya moyo wangu. Yeza mwami Yesu Kristo. Nitakase mfalme Yesu. Kandi ijambo mwumvise, neno ambapo tumesikia, ifise ubasha gukweza imitima yanyu. Ina mamlaka ya kutakasa mioyo yetu. Niyo mutabikora gutyo, kama hatufanye hivyo, ntimuzosanganira umwami Yesu. Amtamlaki mfalme Yesu. Tegura inzira z'Uhoraho. Tayarisha njia zake. Ni gute dutegura inzira z'umwami Yesu? Kivipi tunaweza tayarisha njia za mfalme Yesu? Nuko Yesu yeze imitima yacu. Ni kwa sababu Yesu atakase mioyo yetu. Abantu bavuga rero ngo maranata, watu wanasema ya kwamba maranata, nabo bariko barasenga iryo sengesho. Ni watu ambao wako wanaomba maombi. Nabo bariko barasenga ati Imana hindura ubuzima bwanje. Mungu badilisha maisha yangu. Ndarambiwe nuko ndi muri ibi bintu. Nimechoka kubaki ndani ya hii maneno. Change ma vie. Badilisha maisha yangu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Turimbe mhindura. Mhindura, 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 uwo wampamagariye. Dusubiremo kandi mhindura. Mhindura. Sengesha umutima wawe. Uti mwami mhindura. Kuko ntashobora kugukoresha ukimeze gutyo. Mpindura mwami Yesu. Nkoresha Yesu.
babashe kuba bawe by'ukuri mwami, bashitse mwami, bakunezereza mwami, bahamya data icyo wadukoreye mwami, bahamya izina ryawe mwami, tushingira intahe icyo wakoze mwami. Turifuza mwami Yesu ku ijambo ryawe mwami riza data rigahindura ubuzima bwacu, ijambo mwami Yesu Kristo riza rigaha data mu mutima wacu, rigategwamo kashe mwami, tukarigendera mwami, tukariba mwami Yesu. Turifuza guhindurwa nawe. Urakoze ku ijambo ryawe mwami, urakoze ku ijambo ryawe, ijambo riza rihindura ubuzima, ijambo riza ritwereka by'ukuri ko dusa, ku ijambo ryawe n'icirore mwami. Reka data buri wese yirabemo mwami, reka buri wese yirabemo Kristo, rwose twirabye, rwose twibonye, twabonye aho duhagije, twabonye ko tugushaka, twabonye ko tugikeneye mu buzima mwami. Turacagushaka mu buzima mwami, kugira ngo duhindure mwami ubuzima bwacu. Reka mwami Yesu Kristo ijambo ryawe Yesu icyo ritubwira mwami turyumve mwami, kandi tugikore Kristo. Urakoze ko ibirengeye kizima, izina ryawe rihabwa icubahiro mwami. Reka by'ukuri tubivyaremwe bishasha, reka tubivyaremwe bishasha, reka tubivyaremwe bishasha mwami. Reka by'ukuri duhindurwe mwami n'ijambo ryawe. Urakoze ku ijambo ryawe, natwe mwami Yesu Kristo utugirire neza mwami, utugirire neza by'ukuri mwami. Ijambo ryawe mwami uko wagize ko ari urubuto, reka ruze mu mitima yacu, reka ruze mu mibiri yacu, kugira ngo ruhinduke, kugira ngo ruhindure ivyariho bitari byo, rushiriho ibiri byo mu izina ryawe Yesu Kristo. Asante Yesu, turagushima mwami, turagukomaya amashyi mwami, impundu zose ni